Check ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. In the police must recruit people who want to protect themselves, not the career people that they can't find jobs somewhere else and they come to the police as a job opportunity that is created. Mokomishenara wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi o re maphodisa a swanetše go kgetha mošomo ka lerato la bona e se go gobane ba hloka mošomo. His Excellency Cyril Ramaphosa has declared the funeral as the state funeral, a category 2 state funeral. Motseta wa Afrika Borwa ka France Nathi Mthethwa o tla bolokwa ka poloko ya semmušo ya legoro la bobedi. Balola ditokelo ba tshela ba maAfrika Borwa bao ba bego ba le karolo ya sekepe sa go leba ka Gaza ba amogetšwe bjalo ka bagale boemafofaneng bja OR Tambo. Thobela nako ya go loselela ditaba ke yona ye nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Mokomishenara wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi o bolela gore polao ya borammino ba babedi ba go tuma ka Johannesburg ka ngwaga wa 2022 e amana le go utswa ga diokobatši tša boleng bja dimilione tše 200 kantorong ya di-Hawks go la Port Shepstone ka KwaZulu-Natal mengwageng e mene ya go feta. Ukomishenara wa maphodisa KwaZulu-Natal Belo ka metla re botšiša gore na maikutlo a gago ke afe ka bokgoni bja komiti ya palamente yeo e šetšanago le polokego ya bosetšhaba yeo gabjale e tsene go fase go nyakišiša ditatofatšo tšeo di dirilwego ke mokomishenara wa maphodisa ka KZN Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Letlakaleng la Facebook Philemon Moleke o re ke tshepa gore komiti ya palamente ye e na le bokgoni ebile e ka se tšee lehlakore bjale ka ge e emetše ke mekgatlo ya dipolotiki yeo e fapanego. Stanley Malatsi yena o re ke bona komiti ya palamente e senyetša Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi le setšhaba nako ka gore dipotšišo tše ba di botšišago di swana le tša komišene ya Madlanga. Go bonagala e ka ga ba dumele gabotse ditaba tšeo di boletšwego ke Mkhwanazi toka ga e phethagale batho bao ba dirilego bomenetša ba swarwe. Letlakaleng la X Katlego Kgaphola o re ke kwele bose go ya le ka fao komiti ya palamente e sepedišitšeng dilo ka gona. Ke dumela gore ba hweditše dikarabo tša ka moka go tšwa go General Mkhwanazi bjalo ke nako ya go tšea magato. Shoki Magapa yena o re maikutlo ke a letšhogo gobane botlhe bao ba bonego molato ba ka se swarwe ga re e felo bomenetša bo ikepetše ka medu diloma le barafi. Motseta wa Afrika Borwa ka France Nathi Mthethwa o tla bolokwa ka poloko ya semmušo ya legoro la bobedi. Tsebišo ye e dirilwe ke tonakgolo ya province ya KwaZulu-Natal Thamsanqa Ntuli. Ntuli o ba etile pele dikemedi tša mmušo go ya go homotša ba ga Mthethwa ka kwa Mthethwa kgauswi le kwa Mbonambi le boa la lebopo la province yeo. Mthethwa o hlokofetše morago ga go wa lebatong la bo 22 ka hoteleng ya ka Paris gomme o tla bolokwa ka Sontaga. Balli ba tšwela pele go etela lapa la motseta wa ka Afrika Borwa ka nageng ya France Nathi Mthethwa le hono tonakgolo ya province ya KwaZulu-Natal le kabinete ya gagwe ba hlole ba etetše gona lapeng la Mthethwa. Tonakgolo Thamsanqa Ntuli o retile motseta yo Afrika Borwa ka nageng ya France ka boikgafu bja gagwe le go hlankela mmušo wa Afrika Borwa. He served our country diligently with humility, and we are paying the respects for his role. And we are happy, in fact, to report that the President of the Republic, His Excellency Cyril Ramaphosa, has declared the funeral as the state funeral, a category 2 state funeral. Balapa la Mthethwa ba re ba gare ka dithulaganyo tša poloko. Usuku lwangesonto sekuyilona olumile okushutha amalungu. O re tšohle di sepela ka thelelo ka ge ba lebeletše gore letšatši la Sontaga e be lona letšatši la poloko ka ge bao ba ya go gahlanetša mohu ba setše ba tlogile lehono mathapama gomme ba lebeletše gore ba fihle gae Afrika Borwa ka Labohlano le mašaledi a Mthethwa. And then bayofika mhlambe ngabo 9 ngalexa sekuseni.
Mashaledi a Mthethwa a tla goroga gae a Borwa ka Labohlano mesong. Go le bjalo mokgatlo wa ANC ka provinceng o rulaganya go swara tirelo ya segopotšo ka Labone. Balola ditokelo ba tshela ba maAfrika Borwa bao ba bego ba le karolo ya dikepe tša go leba ka Gaza ba amogetšwe bjalo ka bagale boemafofaneng bja OR Tambo. Mmušo wa Israel o bile ka tlase ga kgatelelo go lokolla balola ditokelo bao ba thibetšwego leetong la bona go leba ka Gaza. Bona ba be ba le magareng ga balola ditokelo go ralala le lefase go iša thušo go batho ba setlhabelo ka Gaza. Mmušo wa Israel o tlhalošitše maiteko a bona bjalo ka taba ya bomponeng. Ebile leeto la maikutlo a wa fapane go balola ditokelo bao maiteko a bona e be le go iša ditlabela tša thušo go badudi ba Gaza. Mmušo wa Afrika Borwa o bolela gore ba tla nyakiša ka ga tiragalo yeo le gore ba tla tšwela pele go kgala ka bogale ditlhaselo tša ka Gaza. Madume ga fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo dirego. Komišene ya ditirelo tša boahlodi e tla šišinya maina a mahlano go a tshela a bao ba tsenetšego phenkgišano ya dikgoba tša mešomo kgorotsheko ya molaotheo go mopresidente Cyril Ramaphosa. Se se latela morago ga gore komišene e rume diteko tša dikgoba kgorotsheko ya molaotheo. Maina ao a tla rumelwa go mopresidente Ramaphosa yo a tla tšeago sephetho go ya le ka karolwana ya bolekgolo le masomešupa-4 ya molaotheo. The JSC interviewed candidates for the Constitutional Court yesterday on the 7th and today the 8th. And this is to fill 2 vacancies. We interviewed a total of 6 candidates. And of the 6 candidates, the JSC has compiled a list that will be submitted to the President in terms of Section 174(4)(a) of the Constitution. And the list is of 5 candidates that we're submitting to the President. And these are in no particular order. Judge N. Dambuza, Advocate A.C. Dotson SC, Judge G.G. Hussein, Judge K.M. Savage, and Judge A. Skeppers. Tsheko ya molato wa go utswa ga seripa sa dimilione sa didolara polaseng ya mopresidente Cyril Ramaphosa e kwele bohlatse bo bo amanago le ditatofatšo tša go utswa ga mašeleng kgatlhanong le yo mongwe wa balatofatšwa. Emmanuela David le bana babo Floriana le Ndinasho Joseph ba sekišwa kgorontsheko ya selete ka modimolle go bolela gore ba tsene polaseng ya Ramaphosa kgweding ya dibokwane ngwageng wa 2020 ba utswa mašeleng ka tlase ga sofa. Tsheko o šitišeditše go la seswai go fihla go la 10 kgweding ya Manthole. Floriana le Ndinasho ba lebagane le melato e meraro mo go yona go balwa go utswa le go thuba. Konokono e go begwago e le Emmanuel David o lebagane le molato o mongwe wa go swara tšhelete ka mo go sego molaong go balwa le e mengwe. Ba botšhotšhisi ba ile ba bitša ditlhatse gore di fane ka botlhatse bja molato wa go swara tšhelete ka mo go sego molaong. Ngaka ya meno ile ya fana ka botlhatse ba gore David o lefile diranta tše 250 go tsenya sebenyabenyane sa ka ganong. Moemedi wa David wa semolao o ile a nganga la gore ngaka ya meno ile ya phara divideo tša David go marangrang a dikgokaganyo ntle le tumello ya gagwe. My instructions are that you did your posting on Instagram without his consent. E fela tlhatsile ya ikema ka la gore David o mo file tumello ya go tšea divideo tšeo le go di phara go dikgokaganyo tša leago. Accused number 1 was there when we were taking the photos, taking the videos. They were shared, they were seen. There was no please take it down. There was no this is normal part of my business. This is how it is. Tlhatsi engwe e begile gore David o ile a ba le kgatlhego ya go reka sefatanago seo se bitswago ka theko e balelago go $400 ka didolara tša Amerika. Tlhatsi e fane ka botlhatse bja gore tšatšing leo o bone molatofatšwa a sere tšhelete e ntši ya didolara tša Amerika. Because it is my instruction that accused number 1 never took out money because he had no money with him. Kgoro peleng e begotse botlhatse bja gore David o lefile mašeleng a go balela go diranta tše dimilione tše 4 bakeng sa dikoloi tše mmalwa lefelo le lengwe la go rekiša dikoloi. E fela moemedi wa gago a nganga la gore o be a rometše ke batho ba bang gore a reke dikoloi tšeo. Tsheko ka gare ga tsheko ya go tsitsinkela botlhatse bja gagwe le yona e sa emišitšwe.
Kgoro ya thuto ya motheo e bolela gore megolo ya bathuša barutiši e lokolotšwe morago ga go diegišwa ga ditefelo mafelong a kgwedi ya lewedi. Kgoro ya thuto ya bašomi le IDC di dirile tsebišo ye lehono go la Pretoria. Lenaneo le gabjale le lego legatong la lona la bohlano le thakgotšwe ka ngwaga wa 2022 bjalo ka karolo ya lenaneo la baswa ka kantorong ya presidente la go hlola mešomo. Tona ya kgoro ya thuto ya motheo Siviwe Gwarube o kgopetše tshwarelo go bao ba amegilego le go kgonthiša gore seo se diragetšego se tla fiwa šedi ya maleba le go ya pele. Bašomi ba diketekete ba kgoro ya thuto ya motheo le ba bangwe bao ba thušago ka dikolong ka kakaretšo ba ka letela gore tšhelete ya bona e lokollwe go fokotša ditlhotlho tšeo ba kopanego natšo tša mašeleng. Megolo ya ba bangwe bao ba thwetšwego bjalo ka karolo ya lesolo la kgoro ya thuto ya motheo ga se ya lefiwa ka nako ka kgwedi ya lewedi. Se se hlohleleditše kopano ya mohlakanelwa ya balaodi ba lenaneo le. Ba amogetše gore go diegišwa ga megolo ya bašomi go hlotše mathata ao a sa swanelago go ba amogedi. We want to close gaps. We've identified gaps. We are closing those gaps. The current, this is not the first payment. We have done some payments before. We started in June. In June, it was the first payment. That was the first special payment where, as the Department of Employment and Labour through UIF, we transferred the first tranche to the IDC to disperse to all the teacher assistants. Bahlankedi phethiši ba kgoro ya thuto ya motheo ba tshepišitše bathuši ba kgoro ya thuto le ba bangwe ka kakaretšo gore megolo ya bona ya kgwedi le kgwedi e tla lefiwa ka nako. I'm confident that the steps that I've taken around consequence management are sufficient and that we will make sure that this does not happen again, especially with our systems. Kgoro e ka nne go matlafatša lenaneo la taolo ya kgoro ya thuto ya motheo. Baithuti ba go feta dikete tše 4 ba tlogetšwe kgakanegong morago ga gore mokgatlo wa go šetšana le madulo a baithuti Mpumalanga Association of Students Accommodation o gogele morago ditirelo tša ona morago ga go se hwetše ditefelo. Mokgatlo o bolela gore NSFAS e ba kolota mašeleng a ngwaga wa go feta le go lapišwa ke ditshepišo tšeo di sa phethagatšweng. Baabi ba ditirelo tša dinamelwa le bona ba emišitše ka ditirelo. Beng madulo ao ba bolela gore NSFAS e ba kolota mašeleng a go balela go dimilione tše 4 ngwageng wa 2004 le 2005. Ba taolo Universityng ya Mpumalanga ba tlhalošitše gore ba hweditše temošo go tšwa go NSFAS ba tshepiša go šogana le go bothata bjo. From 2024, they are promising us to pay. I think we've got more than 10 promises from NSFAS writing to us to say we're going to pay, but each and every time we're not receiving any payment from 2024. And 2025 again, they are still owing us a lot of money that they have not paid to our members. And now in October, some of our members have not received their payment altogether, and some of them they've been paid partially. So that one actually, it renders us not to be able to render services. Bjale, a re boneng ka boripana gore mebaraka e be ye mebjang ka JSE tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e šomile gabotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e šomile gabotse. Theko ya dirafša ka moka e šomile gabotse. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tlie lehlakore. Lepatlelo la Peter Mokaba ka Polokwane provinceng ya Limpopo le tla swara dibapadi tša mafelelo tše 2 tša Lesotho tša magoraditsela go sebjana sa lefase sa FIFA ka la 13 kgweding ye. Masepala wa Polokwane o bolela gore se ke sešupo sa bokgoni bja province bjalo ka lefelo la maemo a godimo la go swara dipapadi.
dipapadi tšeo di letetšego ka lepatlelong le leswa la Peter Mokaba di letetšwe ka mahlo a makhubedu go thabiša balatedi le barati ba kgwele ya maoto. Lesotho e kgethile lepatlele le bjale ka legae la bona la dipapadi fao naga ye e tla go nkgišetšana mahwafa le naga ya Nigeria le Zimbabwe. Lepatlelo le swara dipapadi tša PSL ebile go raloketše tše dingwe tša dipapadi tša mogopo wa lefase tša FIFA ka 2010. Masepala wa Polokwane o re dipapadi tše di tla bea Polokwane mmepeng bjale ka legae la dipapadi. Bokgoni bja rena bja go swara dipapadi tša boditšhabatšhaba le tša Bedway Premiership le tša megopo ke se ile gore se re kgontšitše gore re be re feleletše re kgona go swara dipapadi tše di latelago tše pedi tša boditšhabatšhaba. Dipapadi tše di tla gola ka go le lengwe kgolong ya ikonomi ya selegae. Borakgwebo ba selegae ba re dipapadi tše di tlo ba gola kgwebong tša bona. Nna ke motho le business ke rekiša meetse ke ya ke zolela game ya Lesotho ke ya thabela to re thušetša mmereko. Barati ba kgwele ya maoto ba re ba letetše go bogela dipapadi tše tša boditšhabatšhaba thwi ka lepatlelong. Re kgopela re batho ba Limpopo lete le support-eng Lesotho e bethe Nigeria South Africa kgone go processa go ya di-World Cup. Ke thabile haholo ha ile mona naha ya borona e tla kwano e tlo bapala mo ene ke lakaletsa katleho hore e tlo wina. Masepala wa Polokwane o re o ikemišeditše go swara dipapadi tša maemo a godimo tša boditšhabatšhaba ka mo lepatlelong le leswa la Peter Mokaba. Ka go le lengwe o re tumo ya bona ke go swara dipapadi tša rugby tša di-Springbok ka mo lepatlelong lona le. Nna ke Koketšo Motau, taba tša SABC Polokwane. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e išita le nomorong ya rena ya WhatsApp fao le ka go kgatha tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mago SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso. Go šogofetše, šalala. Mogedi wa SABC 2 ke rata go dumešha le go amogela bošegombo a ke re lebelleng tša maemo a boso ge re lebelela gona bošegombo re lebelela gona godimo go la Polokwane go tsenelela gona go la Mpumalanga go bonagala go tla mo na kgonagalo tša dipula ka diperesente tša 30 go tsenelela gona le go la KwaZulu-Natal re lebelela go sasa go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tša 30 re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela gona go la go sasa go bonagala dipula tšela di tla tsenelela gona go la provinceng ya Mahikeng re tlelela jwale gona go la Gauteng le gona re tla itemogela dipula re bella jwalo re ntse re thoga le tsona go la Cabega Eastern Cape le gona go tla ba go ntse go pipile maru re tswela pele jwalo le tsona go sasa pakakanyo ya boso ba re le mošego go na le kgonagalo tša dipula tša matla ka dibe godimo go provinceng ya Limpopo go tsenela gona go provinceng ya Mpumalanga ke re tlhokomeleng ka dikarolo tšeo tša naga re lebella jwalo re tswela pele jwalo le tsona go sasa go bana le go tla bona le phišo e matla re lebella gona dikarolong tša godimo go Limpopo gona go le Phalale re lebella gona go Apentini le gona go na le kgonagalo tša dipula tša phišo e matla a ke re tlhokomele go bana go tla ba go fisha kudu ka matla re tswela pele jwale le tsona ga lebella gona go provinceng ya rena go la Gauteng go la go sasa ga lebella jwale go Pretoria le Johannesburg Springs le gona go bonagala dikarolong tša naga go tla bone le dipula opia go tla fisha Pretoria ka tša 31 mmogo le gona Vereeniging le gona go tla fisha re tsena go provinceng ya Limpopo re lebella gona go le Phalale godimo go Mosina Thoyando ka tša 27 re lebella jwale gona le Polokwane Mokopane Moletši le gona ga Mashashane go tla fisha ga Sekhukhune Diphagane le gona ga Mathabatha go tla fisha Bakersford le gona ka tša 27 re lebella gona o le Mpumalanga go sasa re lebella gona Mashishini le gona go bonagala le gona go tla be go ntse go fisha Sekhukhune le gona go tla fisha ka tša 20 Seswai Secunda le gona go tla be go ntse go ne le gona go le tša dipula ka re mbanaga ge re lebella jwalo re tswela pele jwale le tsona go province ya KwaZulu-Natal go la go sasa re lebella Vryheid Ulundi le gona go tla be ga re mbanaga go tla be go ntse go iponagala di gona go le tša dipula Richards Bay le gona go tla be go ntse go ruthetše go ntse go fisha jwale re lebella Kokstad le gona go tla be go ntse go fisha re tswela pele jwale le tsona go la Eastern Cape go la go sasa ga re lebella Mmaletswai Mthatha ka tša 20 Seswai re lebella wena o leng Willem go le gona go tla be go fisha ka tša 20 Senyane go provinceng ya Western Cape go la go sasa ga re lebella wena le Beaufort West go tla fisha kudu Vredendal le gona go tla fisha ga mmogo le gona le Glen William go tla be go fisha ka tša 30 Seswai go tla be go fisha kudu ga re lebella jwale go provinceng ya Northern Cape go la go sasa re itemogela re le gona go tla be go ntse go fisha le tla be le tswele dikarolong
tše ntšanaga go pipile mara re lebelela wena o leng Springbok le gona go tla be go mfiša re lebelela gona go karolo ya tše dintšanaga go la Freestata re lebelela jwale Sasolburg le gona go tla be go mfiša re lebelela jwale Bloemfontein le gona go tla be go ntše go fiša dikarolong tše ntši tšanaga re tšwela pele jwale le tšona wena o leng go la North West re lebelela go la go Sasa Mahikeng Rustenburg le gona go tla be go fiša re lebelela jwale wena o le Tosca le gona go tla be go fiša ka tše 34 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko